nezi yokilia yao mitaani aendete ekala paipu na bado wetha paipu ndio Githurai 45 Githurai 45 ene Githurai 45 akoma mama wabi Githurai 45 na yu nomba kwake kibeti chake choka ilobi kikala ushako na yu kibeti chake nuziki wa bantu bagende na wizi oka movie chona kile tukazembe mukali kanomba asema ni witenza kali kela bayu kali ko momoni ka kunanga kali kai mondeni kende ya kibeti cha mwana zinomba kili wabayu kasi ni mwana ni witenza mwana nenda kindu cho ama jaja kapita fridge kapita mo ikoni kai ke bwaleu kibeti cha mwana okyo nomba na mwana ndeba kubi ke bwaleu ke kala ndika kwanza pe movie bandi aje Catholic kwa na boize pe movie bandi bandi chekiete ka bingwa movie kambi oje kibeti cha kitu isuje ya mwenye ngaiwa kwa wai ba dogi aya na you na okiaziana na joke kibeti za hizo kama ngeke ndo tele ma tume doja go ina kiko kailobi lakini kile tukani kwa ba town lazima tuvumiliane by the no with the women take alone eza na kamurembo kakuka kando ikatabikia ni kibeti nye ni kibeti chako nye mwene ndo aite na nechoka ilobi kana kitoko ma Kisumu na choka kone akele tukaguka tabyoke mama ne woka but tuti kindu mama banyomba paipa to wa mundu umekwitha na kasaidi tiketa side pa yaja ndo sindu sisi kwetu ngoma kama thenani kwa kala me baanza monde waje maiko mekana no na ne usipe aka waje mega mo aka ne mabangi bo maibwe ndo twawa ageni mekwenda kwitha mangali kwesu te ithie baanza yu akamenda umeazuma ito azuma twani menda umeazuma ito okay nanye nende u nanye ta mundu ngetekela by the way nyami nimekubali okay yeah so wenda kwazia mimi komenda bai mundu mukoko kwenda wese ubisia mundu ume wake era kuzolewa mundu mukosu ona nde kwenda responsibilities cia ayanga mundu ume ngoka au boya ngwa ba hataki asune majukumu ma got wife muka okay lakini kwa we mutheu no isi okawe mutheu na wewe ukito spend weekend kwa ndoka to t-shirt twaku twele ukwe ndie so toboa nenge ne bothi uke muka utoboiwa ba nibo kana ni sio kainge uyuke langu ike kama buko ni utungia muka uka boa na mwewe waziana ngoja lakini kele tukaitia keke wa shopping kaitia kaibe wa numba kaibu anaweza kuibeti cha mwana kaibu kana wa pocket money you twele tulapwe baanza twendo twenda umeama itu ti oboya ngwa ti kweka kilondo guonde na majukumu yote ni yetu. Alright. Sawa. Twile tu ya atwe kwa yara. Lakini pia tu yuko wewe ndo kwenda. Ndo kukwaro nita usianda. Ndo kale anena ndo tukwenda. Okay. Wewe wachana na wasichana. Chana na wasichana wajibambe. Wacha wasichana wajibambe. Kwani kana atwile tu tuibambe by the way. Okay, twile tu. Wajibambe. Maisha mandi no mera. Lakini no kabinda kanini kama wewe tegezi ndio unazinduzia bizi lakini yeye ndio zinuzia na maisha zima mundu inazinduzia yake kama utabia wewe zo kwandika naye mu by the way ndo kae ke kwa kukwethena oria ni kwe okabo nwaye mokau kana umeibwe na kiu otulemba anyway no sio kasa kwenda indi ndio hizi kwenda nomena nza mundu ekalanye na muka wake weka mundu ekane atama eka kutinda wizemba zembanga we mandana na twilitu bai lobi eka kuibia twilitu rent eka okay sawa wewe lungu ye jawa